Lakhipur Online Puthok December ki tang tara manga Ningthau ka banumit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi Pao. Sabam balop amasung yumnam Indrababu ningsing thauram baskandida pangthokre. Taramari suba Christmas Literary Seminar poila pula silangkre. Marfu taruk suba nupilal ningsing numit Tripura da pangthok na kibagi Pao makatana lakli. Manipuri Sairengi matang da nong magyoba symposium ama Nazrul Kala Khetra Sahitya Academy Hall da pangthokre. Guwahati da Manipuri film Yahau Thengba Khoimung utkre. Assam dagi Manipuri feature film puthokna ba Rakesh Naurem na taksinkre. Arunachal Pradesh ki lambi ki khudongteba thodokta laikidaba Sinmi Kunma ki haksang phangle. Sydney ki Bondi Beach da nongmai kapagi thodokta miyoi 12 sire amasung Assam Regiment Ex-Servicemen Mitei Association na Muscle Gym gi sanaroi amadi coach bu pungning thawatkhre. Haujik mapungoiba pau tabirase. The Manipuri Literary Forum Assam Maruloisang Mas Barak Kasarna Silangduna Sapam Balop amasung Yumnam Indrababu ningsing thauram Baskandi Junior College Koroi Kandida ngarang pangthokre. Ayukta lupki phiral singkalaba matungda mapungoiba thauram haudokhi. Thauramda Konthaujam Manganjao Dr. K.N. Chan Member Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi Sribhumi Zilla ge Assistant Commissioner amasung Executive Magistrate ACS Priyanka Yumnam Loinana Chongtham Gaura Gabesana Bhushan amasung Founder Editor Pantha Kaisam Pitapati President Apunba Khungang Mapan Chaukhatlup Baskandi Amadi Potharaba Headmaster Thongam Babahanna Mathang Sitna Mipamapu Mithunglen amasung Akhanaba Mithungsing oina Dais da phamki S Pitapati taramna oklaba matungda Uirem Babatona wahaudok pikhi Thauramasida maruoina Sapam Balop ki punsi amasung thabak haiba ningsing warengda B Nandini Sarmana aduga Yumnam Indrababu ki punsi amasung thabak haiba ningsing warengda Somor Luangna che pathokhi Nungthilgi session da Dr. K.N. Channa watem biduna warimasa pabagi thauram amasu pangthoktuna ningsing thauram adu chinglemna loisinki thauramda Yumnam Indrababu ki machanupi Priyanka Yumnamna mahaki apokpana ibiramba lairik ani Khongjom gi aroiba numit amasung Kasar gi puarida Manipuri singi mafam haiba lairik ani asi The Manipuri Literary Forum Assam da khudol tamki papagi khalubada ina khangakbadagi gyan tarakpadagi mana jaha tawbase mana thamoi nung changaga tawjarakbase dum khanbada dum mana professional da haire so hujibao papa coincidentally ai first posting Karimganj papagi last posting Karimganj agriculture department da hujikshu papagi maramda ngangi moi khangi adoga papana professional da haibada mana magi staff ka chutti numitta suma yumda phammaga gram sebok singa thabak tawminaba farmer gi training thamoi changna mana aduga su full dedication pi adugi साथ साथ माना पामजबा हादे पामजरकबा theater culture literature asisu similar like same ground without any compromise aduga su dedication pi papa each and every day magi pamjaba amasung akhoi Manipuri community Manipuri culture Manipuri gi akhoi gi roots ki damakta always discussion like aduna every day akhoi na chak chamina base punna charaga discussion akhoi gi any kind of topic culture da hairo aduga gi mainly akhoi history the higher discussions a continuous oigi aduna adugi impact to being ai daisu laijare waja indrabuna katho maje kadai bo katho mai bo ai khoi matam du ga chahi 3 manga sai metric pass tor koi dai du ni organization ju jaw di khoi kari gu monta matam du ga literature kari no chu khangdri adui matam du ga kuriram lillaga punjabim she laga ma ga loina na ngachi chu khoi mang da phammi ba ngasi akhoi literary forum gi assistant secretary na thau pubiramba president on thau piramba oja kubesaram jo oja ibungal makhoi ahum je pantha se pura khulak tala ijon ba matam jida leibina medium bolaite
पंथासी ममन मतम लुपानी खक्तनी लुपानी पुथोक्तना पंथा से लेबिनबा अम्भो लेते अदुबो मखोय चोकथब लेते ऐसे ममालो नुशी जब मचेमनी इमालोन इमामकने पुंसी अरोय बतानफम भाव इमाबु निशिंगनी वहाइसिंग असिमकना अइबना ममालोन बुकयागी मतिक नुशी जय अमसुंग ममालोन की दमकत पाम्बोम तिंग न कथोगी हाइबसी अइबगी कलोम मचिंदगी थोकलगी ब वहाइ खरा सिना थमोय सेंग तागली इजाति इमारोल अमसुंग समाज की दमक लौबीरंब थौदांगसिंग समलपन पंजरबद आरडीए की फाउंडर प्रेसिडेंट ओइबिरंब मणिपुरी लोन बु निपान सुब शेड्यूल चनबगी इहौद दिल्ली की बोर्ड क्लब त धरना तौबद सरुक याब अखोगी जाति की ऐतिहासिक ओइबा काउफद्रब थौदोकसिंग तत्तन निंगसिंगहंदुने मिचम प्रजाबु ममा लेबाक अमदी मजातिबु नुशिबगी थिल फोहनबा खुंगंगी लूरब तंजा कयादा हक्थिंगना थौना फन सरुक याब आरडीए की मेंबर सिंगलोइनन इम्फाल खोंचत्तलु चिंकिबा मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी असम की मेंबर ओइबिरंब मणिपुरी साहित्य परिषद असम अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद असम बासकांदी मसागी मरोइब थौपुबा अमोइना थौदांग लौरंबा The Manipuri Literary Forum Assam की फाउंडर मेंबर ओइबना चिंबा खुनाय अमदी लोन की मरुइबा संस्था कयादा थौदांग चाउना लौरंबा खुटमाबा सिबु ngasiगी खुनाय सिने कायफुम थोई हाइना थमजनिंगी इंग्लिश चामपन मरफुतरा तरुक तामुक मसाना इजबा मदी डायरेक्शन तौब लीला मियोइबा सिलचर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल द उडली मथंगी चाही लिसिंग मचामपन मरफुतरा तरे तवजा मसाना इब डायरेक्शन तौबा लीला अभिशाप सिलचर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल द उडली चाही असिमक्तद मणिपुरी लिटरेरी फोरम असम न सिनवा ऑल असम मणिपुरी शॉर्ट प्ले कंपटीशन सिलचर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल द पांगथोकपदा मणिपुरी थिएटर सेंटर असम न सानबा ताइदोंगफम कौब लीला अमा उडली लीला असि ओजा युमनाम इंद्रबाबुन इबा मदि डायरेक्शन पीबनी हाइरिबा लीला सिंग असिगी मतुंग चाही खरदी ओजान लीला पुथोकपगी इचेल ची खर तपथबगुम तौकी अदुबु इंग्लिश सिंगनिगा सुमना तरा तरेता खुंदोंगबम ब्रजेंद्रोन इबा मणिपुरी थिएटर सेंटर न सानबा इमा सुना तुंगी लक्के हारिबा लीला असि ओजान डायरेक्शन पीदन पुथोई लीला असि इम्फाल की महाराज चंद्र कीर्ति ऑडिटोरियम द उडली मतुंग द सिलचर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल दा अमदी पोइलापुल द उडकी ngarang December ki taramari nongmaijing nimita Poilapul Baptist Church ki manakta taramari suba Christmas literary seminar mapung phana pangthokre Christmas thorongga mari leinana pangthokkiba khana neinabagi thorom asi Lakhipur Baptist singlupna sponsor tobani thorom asida Dr. Purisaban Piramani Sahitya Bhushan IS Thingom amasung Dr. Khetrimaim Nobinna mathang sitna mifamapu athoiba mithung amasung ikai khomnajaba mithung oina saruk yakhi seminar asigi saruk ama oina ahongbam hari tombigi sereng iramdam Assam amasung wahengbam Bitapati gi sereng poknafam gi maramda Nehru College Poilapul gi assistant professor Dr. Sagapam Merina nanaina bikhi aduga Lare Lakpam Champalal gi wari macha sana machu gi mangal gi maramda Sahitya Bhushan IS Tingom nanaina bikhi thorom asigi saruk ama oina ahongbam hari tombigi sereng lairik loi khidriba sereng maikum hangdokki bagaloinana nungthil pung marida tahir sajabamna saidin mapu oiduna kabi sammelana masu pangthoki kabi sammelana sida sahitya bu nungsiba mioi kayana masa masa gi sereng amasung wareng pathoknakhi असम की अकोइबदा लैरिबा उमंग वामंग असंग अमान कयागी निंगथीजबबु उरगा असैबिना असंग ब फिजोल न लैतेंगबी वात्ता पादबी इमानी हाइना सैथाय नसीदी भारत खक्ता नतना मालेम पुंबना सुसखंग नरकली लौ पोथोक लैनुंग खोंगी पोथोकना पुकै थन्ना लैजबदो सिंथानरी खुदिंगमकना असितसु नतना मालेमदा तांगलबा सा मची अमत्ता पानबा गोंदार वन हॉर्न राइनो नमाल इमालेबाक असम की मंगफद्रबा लन्नी हाइरे ब्रिटिश सिपाही सिंह अदुना थुंगलबगी अहिंगदुदा अरा पचिंगदा नोंगै कापनबगी मखोल ताखी हनकुइना नोंगै कापदखी अनकपदा लैबा कप्तानपुर अमदी सिंगिरबोनी खुंजा सिंगदु अहिंगदुदा मिपाइनखी नोंगालगा सिपाहीगी केम अदुदा चंगदुना हंगनबदा सिपाहीगा लालौबा सिंग कापनबनी हाइना पाउखुम फंखी
Singyagi lampak sida sanaroi singi sanabung oiri. Matam dugi ina sanari do siwargi yet thangwa sidaidana nungfau turena sekhal oina lengakli. Tanjadu da asiba singdu pukhina gari thunglei gari da sangwa thangatna sem sai nobi su mafam du da jawrei mayam tumin ngangnari badu tai asiba singdu ubada masadu swai lawi lamjang dana kanano ma mamigum khaurangli lamli chokthana chingna yengli aikhoi gi napal thadoksi napal na aikhoi bu manghalli napal na aikhoi gi malakta nuksina hande jekna halli lapthok na halli hingbane khoi democracy paribak ta mantri mangli he na hot bagi he na sengaw chon bagi thangawdana kan ba jwa ma haragi thajadna pyar lakhi chibon ngangdara madigi makho ponglagi leba ki famnai basing atia da thok liba tha thawan misa nongdol thakta nga liba koro luhen ba hayun na khoi aigi yekna bara umangda leiba noksa kaina tano rubisaji butana rai aigi puk asita butal labade upai lejadrabi musna ta labi dumthong khuding changjarakle aigi thawai she amukta dikan biu ga ba Kaina kaya di phana khare ulcer pressure cancer tamthiba AIDS laina laheng budi ngamna re ai singlaba bojanik sa ngamdribara puthokpa ani kawalaina di mahik su hatna ba ta khibata ngairi jakai rol law khibata ngairi loiri fajar nenduna leiri girja gi kangsi makhol khangdi kanana utari ka ba ngasidi iche nang chatkrano nasanu pasi su kapta kapaga jageng gi chobri se pijarasi numidang waram da peruk khradu yolaga chara nong khamnana ba khonaro nongan badagi numit taba phau suksang sangjade hithang phamasi lanthok lansin tawbada achat athok sing samnahan bada wangma gi torban Tripura gi Takhel Thangta Academy amasung Malem Ima Kanbalup Mikal Kangleipak Anina Sinduna Kamal Ghat Pukri Lekaida Marfutaruk Subanu Pilal Ningsing Nimit Pangthokre Thoromda Presidium Member Oina Mikal gi President Yumnam Komolini Mikal gi Advisor Oinam Bimola Devi East Bamutia Kau Panchayat ki Pradhan Tini Khiles Takhel Thangta Academy ki President Thangjam Somorendra Social Worker RK Budheshwar Amadi Leisang Them Radhamani na Chingbana Saruyakhi Thoromga Mari Leinana President Yumnam Komolini na Asumna Hai British colonization gi makutagi ningtamba mulhuna na bagi dama khona bada ima singna kokta koket khwangda khwangjet ka loinana machi lengdana lanthengna ki British ki mayokta thengna khiba thauna lingjeladu mafam asigi nupi singdasu amato oina punsin minaduna hiram khuding makta thengna minasi haiki Tripura gi Takhel Thangta Academy gi Vice President P Sanjoy Bholana taramna uppagi warul piki aduga Secretary Elangwam Sanjoyna thagatwa haithamki haina Agartala dagi phangba pawasin hairi Kena laksari basiate amaginate ekhoina lamdam sida la kanda tispu tanthok khara ngammaga ima singsina ngammakanda sumnagi khwakset la ganda khokta kokse la khwangset masi langa kanda sayap sing du sangin maton namna dana makhoi bu thi ba pira kanda koi ima singsina makhoi bu tanthok pa ngam ba British ki lam lenga tagi ko namdana mulawra kan ima singsina man makha tamdana lehaugiba Sahitya Academy na Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura ka kusamnaraga ngarang December gi taramarida Nazrul Kala Khetra Sahitya Academy Hall da The Trends of Modern Manipuri Poetry Beyond Manipur haiba hiramasida nongmagi oiba symposium ama pangthokre Maira Chukatuna haudoki ba thoromaduda writer RK Tarunjit Singh na president oiraga guest of honor oina Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi president L Biramongol senior poet Ahibam Buddhachandra Sarugya ki Nekol Sahitya Academy gi director Nirmal Das na taram nokpagi warol piki Academy New Delhi gi Manipuri Language Board ki member Khoisnam Birolana pahodok piraba matungda forum gi secretary Khoisnam Mongolna thagat wahi thamki ahan bagi session da Mayengbam Nilmanina chair lauraga Ahibam Robindra Kumar Anuradha Nongmaithem amasung El Mina Devi na paper pathoki ani suba session dana W Biramongol na chair lauki
सेशन अदुदा सोरोक हाइबम गंभीनी के धीरेन्द्र अमसुंग एम प्रद्युत्ना पेपर पाथोकी हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव सिना हाइरी तोंगान तोंगान मालेम की फिल्म फेस्टिवल कयादगी मनामथुम कया फंगलबा डॉक्टर आर के नोएन सना देवी न पुथोकपा अमसुंग राकेश नावरेम न डायरेक्शन पीबा मणिपुरी फीचर फिल्म याहो थेंगबा खोइमु गुवाहाटी की अंबारी दलेबा JBLB सदन असम साहित्य सभा की ऑडिटोरियम दा दिसंबर की 13 उठ्रे नुमिदसे की नुंगथिल दा पांगथोखिबा थौरम दा फिल्म असि की डायरेक्टर राकेश नावरेम अमसुंग फिल्म असि की थौमी सिंगबु तराम नौकपगा लोइनना गुवाहाटी की मियाम दा फिल्म असि यंगनकी थौरम अदु सरुक जाकिबा मियामना लैकिद्रबा असम की ममिंग लैरबा सैसकपा जुबिन गर्ग लैकिदबगी अवाबा फोंदोखी तराम नौकपगी थौरम अदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट्रल कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट खमामेम दिलीपना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक जाखे मसिगा लोइनना सोशल एक्टिविस्ट बुद्धचंद्र लाइस्रम अमसुंग नाथेम इबोतोनसु सरुक जाखे फिल्म असि की डायरेक्टर राकेश नावरेम न मियाम दा वांगांगलदुना असम की अचौबा फुरुप सिंगी मरकता फजरबा अखोइ की चनबी सिंगबु ngaktuna leiba ngamba asimakna असम की मितै सिंगना खुंदामिनरिबा अतोपा फुरुप सिंगी ममांगदा चौथोकना हिंगबा गमलिबनी असिगुम्बा चटनबी असि मालेम की मियाम दा खंगननबा होनबदा फिल्म की मीडियम असिनसु अचौबा मतेंग पांगदौरिबनी मरम असिना असम की मितै सिंगना मणिपुरी फिल्म पुथोकपगी माइके असोमदसु मिडयंग चंगनजनिंगी हाइखी फिल्म असि दिल्ली हैदराबाद कोलकाता मुंबई औरंगाबाद अमसुंग होजाइदा जेंगनख्रबा मतुंग हंदक गुवाहाटीदा येंगनखिबनी लाक्लिबा फेब्रुवारी थागी अरोइबा चयलदा त्रिपुरा अमसुंग बांग्लादेश तलैबा मितै इचलिनाव सिंगदसु फिल्म असि येंगननबगी थौरांग तौरी हाइना नावरेम थोइथोइबा ऑफिस सेक्रेटरी इपाक फिल्म्स प्रोडक्शन मणिपुर की चेरोला सिना हाइरी ऑफिसदा थबक याम वामाल नुनिसे वालिदा अबोगी मनातसु अमथली सनबने सुन सिलेन मिदमदा चलगदो जसे याद खरले गोरस संतो सामो आइम सबिसने काले नंबर नथो लोइरे कृति सेनगे यारे समुद्र संगे भी मुनो बगी तो अरुणाचल प्रदेश की अंजाव जिला थोकीबा लंबी की खुदोंथेबा थौदोक्ता लैखिदबा सिनमी कुनमक की हक्सांग लौखटख्रे नहान सिनमी तरुक की हक्सांग फंगलबा मतुंग ngarang लेमहुबा 13 अदुगी हक्सांग सु फंगख्रे हक्सांग सिंग असि तिनचुकियादा लैबा मखोइगी इमुंग मनुंगदा कुसिननबा MLA संजय किसान गलोइनना मंत्री बिमोल बोरा तिनचुकियादा चटख्रे थौदोक असिदा हिंगहौबा अमता ngairaba सिनमी बुदेश्वर दीप हौजिक आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिब्रुगढ़ दलायंगले थौदोक असिगा मरी लैनना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना कॉन्ट्रैक्टर अनि फाजिनख्रे बनबयाय हौकिबा दिसंबर की तांग 9 गी नुमिदांगदा मिनी ट्रक अमदा तोंगदुना लाकिबा तिनसुकिया गी सिनमी सिंग अदु अरुणाचल प्रदेश की अंजाव जिला दा लोखादा तासिंदुना थौदोक अदु थोखिबने मालेम की पाउदा इंग तप लेबाक अमनी हाइनरिबा ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर की बोंबी बीच ता ngarang मफम अदुदा मियोय लिसिंग अनि रोमना सरुक जादुना हनुका कुमहै पांथोकलिंगैदा नोंमै पाइबा मियोय अनिना मियाम तमदुना लेपतना नोंमै कापगी थौदोक्ता शूटर अमा यावना पुन्ना मियोय 12 लैखिद्रे अदुगा अतोप मियोय 19 असोकपन नंख्रे थौदोक असिदा मफम अदुगी मियोय अमना थौना फना चंगसिंदुना अतोप शूटर अदु फाबा ngamखि अदुबो महाक्ति फिबम थिना असोकपन नंगले हाइना पावासिना मखातारे ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीसना थौदोक असि फुरुप अमगी मायोक्ता चथबा एंटी सेमिटिज्म की लालोंगनि हाइना पेंदबा फोंदोख्रे आसाम रेजिमेंट एक्स सर्विसमैन मिते एसोसिएशन कासार लखीपुर नसिलांगदुना फुलरतोल बाईपास तगी बिनाकांदी चटपा लंबी दा लैरिबा मासल जिम दा ngarang दिसंबर की 13 नोंमाइजिंग नुमित की अयुक पुंग 10 मखाई ताबा मतमदा हंदकता INBA अमदी PNBA ना
Goa amadi Bengaluru da sinkiba bodybuilding competition da champion oikiba Posangba Manikumar amadi bodybuilding da Mr. Barak Valley oikraba Namram Jitenjit loinana muscle gym asigi coach A Biki Singhabu pugning thogatpagi tharomama pangthokre Thoromasida Posangma Manikumar Masagi Achinba Amana Yaubangam Kidrabasu Mr. Barak Valley Namram Jitenjit amadi gym gi coach A Bikina Karamna gym asi haudokibano amasung mapanda sanaba chatpada thengnarakiba awa nungai wari kaya su thamki Thauramda Association gi founder Honorable Subedar Major retired NG Radhakanta President Subedar Major retired M Krishna Kumar Information and Publicity SM Honorary Captain retired L Rohini Kumar Vinana Secretary gi Pampubiriba Subedar retired A Birasinghana Maya Tangbala Leitenki Thauromgi makha chatharak poina Mr. Barak Valley Namram Jitenjitna Masagi Haija Singjaba posing uttuna miyamgi pukning singsinki makha tabada jimasigi mapusu oiriba A Birasinghana Masal jimasigi sanaroi singasibu pukning thogot pituna matungdasu hena mai pakpa purakpa oirasano haiba wapam phongdokki Thauromgi aroibada Honorary Subedar Major retired NG Radhakantana Thauromasida saruk yakiba khudingmakki mafamda thagatpa phongdokpaga loinana Thauromadu loisinki ngasi Desember thagi tang 13 nomajing nimit ki nuai jaipa nimit sida mayamna khangbiri handakta international natural body building Bengaluru sanaki loinana Goa sanaki hai riba afam anisida aigi chaniba A Biki Singh magi under command mana kuasama oiraga Bengaluru sarama tamda December tang kumate kunithoi Posama Manikumar man gol mai lobiki adi matungda Goa tai kudre kunpa kunmapan November gi asida hariba angang sanaroi asina mana gold ohom lorki loina champion trophy su mahagna lorki asina maram wairaga ngasi kobo numit sida Assam Regiment ex servicemen Meeting Association Kasar Lakhipur manungda leibiriba association aski member khudibangna hai ribe icha ani sibo asuk fajra welcome tobiba facilitate tobiba asigi maruaina sinlang birakba igi waja gamur Radhakanta sahab amadi waja Rohini Kumar sahab makoi nibu eji gym gi onaram oina haina tan thagachari aduga kaino ai isagi mingna Namram Jitenjit kaujai aduga aigi apokpana to kaino Namram Chandramohan aduga Namram Manitombi kaujai ai chahi kaino 10 years ai phare ai sigi sports sida to kaino ai jawri se aduga ai ahanba ai achievement kaino da kaya silchar da dok khoigi to kaino tawthokiba pangthokiba Mr. To kaino Barak Valley sida ai to kaino ai goal lawjaki aduga 2000 ai first achievement se 2022 da aduga 2000 do kaino next year 2000 to kaino 23 da su ai to kaino men's classic da su ai to kaino lawjaki goal lawjaki aduga men's bodybuilding da su ai goal lawjaki aduga again 2000 to kaino to kaya 24 sida su ai to kaino ai coach siga to kaino Kolkata da to ai chaki adoi duga su ai to kaino gi kaya Mr. India da su ai to 4 ai lakhi ado yam waki hoi adubu wabagi to kaino to kaya ni matik hai athumba to kaino phangyai se yamna kaino yam chummi aduga ai midna su to kaino yam ugi aduga to kaya sigi to kaino mathang da su next to kaya step lu gera natraga to kaino to laigera asai da su ai to kaino mai pakoi boy sake ai leibham sina to kaino gi flotol to kaino near notice academy si Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu
Aroibada maruoiba pau amukhana Sapam balop amasung yumnam indrababu ningsing thauram baskandida pangthokre Taramari suba Christmas literary seminar poila pula silangkre Marfu taruk suba nupilal ningsing numit Tripura da pangthok na kibagi pau makatana lakli Manipuri Sairengi matang da nong magyoba symposium ama Nazrul Kala Khetra Sahitya Academy Hall da pangthokre Guwahati da Manipuri film Yahau Thengba Khoimu utkre Assam dagi Manipuri feature film puthokna naba Rakesh Naurem na taksin kre Arunachal Pradesh ki lambi gi khudongteba thodokta leikidaba sinmi kunma ki haksang phangle Sydney gi Bondi Beach ta nongmai kapagi thodokta miyoi tarani thoi sire amasung Assam Regiment Ex Servicemen Mitei Association na Masal Jinggi Sanaroi amadi coach bu pungning thagot kre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sanduk chaba nasigi oinadi matang asidaloi jare